uSmirnoff elingisela igcokama. Sanibona sanibingelela kuphinda kuphi la kufinye khona lo mbuso nje manje ubingelela yena Mathindo wacebisa intombi zami Mshalazelo wazi umshazalo wadala zamqomo sangoma sani sikhoma imfule ngifice social ngayitshela ngathi umntana umuntu onqumana ngomba ukutshana la zingana kwethu ngabusuku lokuqala la ngicela ushare comment uphinde subscribe ukhuluma nakho konke uma subscribe ayikho imali yakho ehamba suke senzele ukuthi ke ube wena oqala uthola notification uma ngabe sifaka ivideo yeni ngane zakwethu njengoba sazi ke ukuthi igcokama lidlulele umawali uphinde wasabalala ivideo yaSmirnoff lapha khona ke elingisela lona igcokama ethi nami ngizoyithenga itablet ngenze ukuthi ke umbukiso ubungakazi ubone kanti futhi ubungakaze unake abantu ke babe sebewuhlaziya kabusha uma ke uSmirnoff ephinda ewu-update na umbukiso wakho uthokozele.